Phone charge chunga games akhel mek lain current in aman lum. Tun lai khovel fin na chang chau mek kara phone changkang tak tak alo chuak mek zela. Mitam tak chuan sumdon na thila le kung tam taka mobile phone te hi kan mang na sale ani. Ma se heng smartphone te hi aman dan dik tak le a enkol dan dik tak kan sha chian tok lo awangin kan tan a him tok lo fo ani. Mobile phone charger le accessories ndang te hi a original ti lo duplicate third party kan man fo awangin kan phone te hi achema do a kan nun ta ni po a lo om thei ani. Tu nai do wa po phone puak dar kang le electric current kal swala wanga nuna lauta tam tak soi turanom to ani. Thailand na rama rol thar pakhat kumsom parian mi chuan phone a charge chunga games a khel mek lain a phone a puak dar thut maya he rol thar kumsom pariat mi hi quarantine aman ani. Tual chung police ten thil omdan enfia a ruang an song bola hian rol thar kumsom pariat mi chu khuma alo le trenga akutin phone huma plaka phone charger a invit load bok ti an soi. Police te soidanin he rol thar hian phone charge chunga games a khel awangin current kal swalin aman lum ani an rin thu an soya a thi chandang lea chuan smartphone charger hi charger thalo uncertified charger ani awangin police phone avi lu ani khan diklo omin phone a puak dar ta ani an ring bok. Phone puak dar chungchang hi kan rama po soi tur om ta fo maya duai ray games khelnan phone kan man hian asat lua ta wangin akang thei bok ani. Daily Mail in atarlan danin no pakhat alua adzekzi abzak bel chu muchunga phone angai thak lain a phone apuak thut maya atuka amuna khoma thi in uncertainty antar lang bok. Live show an nei lain brush against singarin offense te zinga pakhat azun khoma wangin nataka soi sel le dem ahlo. Brush against me chero karin unbans live show an nei lain offense pakhat state azung khoma he ache dan moilo tak awang hian social na namen lo atok ti shat ani. Hei chung hian Zaithiam ti deuh thet thot chu ani lo ti in thiam ala in chan thau ani. New York lam chua ka Zaithiam Sophia Urista brace against a phone to women chuan Rockval Festival a azailak lo lai takmain ama lo clear to mi pui pung khom te shiata inti tholok amamo thu asoya bathroom kal thei kani lo ka zuna ngai thlat mai ti in offense te chu ashil zuya he akhosak dan chip chiar tak mai le moi lo taka ache tlai video chu social media lama adar zuita ani. Tianga offense te thu ashil zo nu hian worker Sophia chuan offense te zinga pakhat chu do sana ashwai chawa stage zal turin ashil boka. Tianga offense pakhat amud zo chuan amonga hlima a zunkhum tangat ani. Me chero karmak sak Sophia Urista chedan moilo tak chungchang chuan police te beng atheng ngal thuaya thuboy aur theidin muna ading zui tabok ti independent chuan atar lang. Daytona Beach Police spokesman Mesot Bendayan soidanin Zaithiam kosakdan chungchanga hian complaint andon zui thu an soya criminal investigation division lam chuan thil thlendan chu an chui zui ngal ti tarlan ani. Tual chung chanchin bu in atarlan danin mipat mei chian na lam hoya van tlang mi pui ma a in pholan le moilo taka khosak chu dan kal ani thu le kum kha jail tan thei ani ba ka dollar sang khat choi theina ani chu atar lang tel bok. Singer maksak takin offense te zinga pakhat azun khom lai video chu social media lama adar zuya mitam tak Sophia che dan boy lawal an lo ti ba ka dan kal ani ti in an lo social na sa le.